nah. Coba orang pangsing beli jak bolak-balik. Ulang-ulang pada jani mang hujan mire bang ti anaknya mau bore dor tembok dudukan je bore na benye bos tiang tekuli tegale bore na tiang beli. Nah. Beli. Terus gitu kan coba orang nih. Beli. Api ne pedodo bang nih terus api na. Kagak api nih bang itu. Sajo nih tuh pengangon tiang kalau dane beli tuh lung bidang do nyen lapuan no matiang api. Nah batawang. Nah. Apa jak terus kecau ben orang cengkau. Aduh, sing orang apa? Oh, iseng. Sing. Pas celang pengen celang gitu. Aduh, di kene-kene ne demen masih kena itu. Ngelasoma kalau tuh ben nyak memoh perot ben bedo misi. Kalau luang masih tu di ngeraos nih, sebilang kengken ja kedak pasangnya setatu yo jak kede dogen tu mirem ngayenang rago ja demen ati masoma. Ja tenete. Yan mula uli kena hirago ni dong seng ya ada masoma ngajak yo. Ni baponya ni ulian adong ni bapo pemakado ken yang berago. Lolo. Yan abu koy lo do jelo ngale soma jojo selat pasir lo na. Ni kangwang ya peka tu pernah peka betul masoma jak saya tu. Aduh, pada sayang yo ni keliwat. Apa je nagih dewa jak ulur no. Nagih kamen, liang kamen, nagih selendang kantrik liang gitu tu. Ijo ngale soma keto polos ni. Ulang oren mau merehennya yo. Jak demen hati ni. Walau dewek pang bisu masih neres nahen yo uli dadaran demenena dadaran lakar bang pedalong masih yo jadi keraliang buat timun nih. Ngepung, bener di jumlah doang. Ye, sang kali ini melai bulan di tu bang ngepung. Kengken, nih budang bading. Melai, ngepung, melai, ya capek. Melai, ngepung berarti lucu. Ingkal kedep polo nih deh. Nutang. Mensajo nih. Namai. Nak kengken nih. Aduh, kengken. Tuh, dia lambat ini. Naik ragu ngalah nih ya tuh. Jolas kengkene Megedi. Ade mekat. Lecang teko main nang udiang nih tawang nih. Awak tarung orang sing tawang. Iku lecang orang nih. Sing. Oh, bantu sing nawang. Oh, nah. Oke, Nena. Angken tuh. Lecang teko main. Oh, nang udiang. Mene bang tawang. Bener. Canak ngiring dane arieng kalau. Pecalang puri medang kemulane. Bener. Perkango nih. Aduh. Aduh. Lakar ngale-ngale jelema. Bakal aturang kepuri. Ngale jelema. Bener. Kalkar mogorok. Ngale jelema ka megorok. Bener. Megorok pang mati tuh. Apa? Megorok pang mati tuh. Sing. Man. Megorok apang nyelek kecek bangke. Karena mau megorok sing mau mati doang. Mati bangku nih. Oh, jolas megedi. Oh. Somai. Orain. Ajak. Bener. Ya segede kalau mati. Oh gitu. Orang ngecang orang. Ngecang mati yang begede orang nyaman nah. Nah. Dijo lakune mengkap nih awak sekedenan kene tuh. Aduh kalau dibeli kalau dan perot ben dijo jani aja ceket aro benih. Dijo
Aduh. Apa nih? Aduh, apa nih? Aduh, apa nih? Aduh, yang orang manusia udah ungut nih cara celeng nanti nih. Apa yang kene ini? Hei, Aduh. masing repot otak ini. Ini buat celeng aneh tapi nyata. Hah? Dong tuh celeng aneh tapi nyata nih. Oh. Ih ratu tumben jangan nepuk kene. Leng. Cana polos nih leng. Ih tegalan cana lingasan betendangin. Bok misi selo. Amah selane amah. Kebunnya amah. Tanah nih bancang amah. Gua masimu. Mekat-mekatnya di Kon orang. polos ini ngantar tanahnya sama Cang. Bener. Soleh, jangan diceleng. Sing kaya sama pun. Apa maman celeng nih? Cap cahe. Cap cahe. Hah? Menceng man cap cahe apa? Cap man? jempol. Ale. Cap jempol. Menceng man cap cahe cap jempol kamuan. Cap jempol Kang Wanjang. Cap jempol. Apa kita lek-lek aja ya? Pak Jas. Aspal. Yang kene jempol. Asal bo nak jegek ngimpak saya merasa sakit. Peng dasa impak kau jek liak kana. Weh, Cang betakon. Nyai bo ngelas oma. Subo. Kutang. Ye, adik kutang banyak aja jang bulas. Bapak jak bulas. Ye. Masalah bulas tadi hitungan. Ih, Ratu Soma kutang bapak ajak pulas. Ih, Ratu awak megobol celeng angwang bangkung aleh nah. Banyak luang kucet panas ben bidan. Yang cara satu anyi yang celeng bangkong jak bulas. Baik. Gitu nih. Cang betakon. Benar. Ini dot hidup dot mati. Cang. Hah? Sangkal cangnya numites mai sing ban lot cang hidup nak kenggen bungut si mau betul tu ah. Aman dot hidup. Benar. Andiang. Antiang. Andiang. Oh, ini dot hidup antiang. Si Ratu Kijo ya tu nyelisih celeng itu. Badah. Nih pengangon celeng. Yan. Celeng ya nih. Nabak kemu lah kono melaep marah kemu. Sajaan panggonong nih kemu nyelisih marah. Dasar tujuh minum. Biasa yo gitu yo. Lacuran Cang nomitis. Maroka dini Cang manda di pengangon cele. Nah tampi Cang. Nah, Dah, ya. Nyen sama tu celeng. Poten uning. Mencai nyen sama mana? Nyoman jaya prana. Jero. Nyen sujate na sama jeron celeng. celeng. Nah, Tuh, bo ne mata ne cenik tuh. nyen Si beceleng. Cang celeng. Benar. Nyer Cang mun celeng. Wah, ketenas. Kau aden sama tu celeng makelo hidup di maning sama tu petaro bermani bangko hijau tu kita. Iya nawak bojok sama teceleng tampi nake. Lar, Ya, peman cim takon. boleh. Menyen ada aneh. Tanuningin. Kengken, Tanuningin. satu dingin. Apa takon cim ada? Jadi yang matakan dot mati dot hidup kan dan Ada nih udah takonin. ada nih. Benar. Halo. What's your name? Oh, biasa dini yang celengnya nak mesti wot masih mamane yang ditusing gitu. Bahasa senang hijau nih. Hah? Panusis nama bahasa Inggris. Weh, nyen ada nih. Ada nih. Hah? Ada nih sekan. Hah? Jolasan do orang-orang. Heng sama orang sing. Jelek kan ada nih. Nah, sama orang sing. Adan tiangnya. Nyen. Yang madan men jantung. Nyen. Men jantung. Kemudian di gede enggak. Kusi. Hah? Ada nih soleh niki. Man? Yang dicanggap dong ampun cukup kuping celang. Benar. Ane bongol separuh bening wang ada nih nih lantas. Man kengken yang Ada nih main jantuk. Benar. Jani langtuk nanti ningonas. Teman-teman. Ijo dah duk ya ada. Ang mipet. Ajan gila mau kopeng jenik saja. Kamu kopeng gede bang gede nang kopeng badan kopeng. Lar, Ya. tekan bener mai sama tekan ukun. Nah, memen jantuk. Memennya pengnawang. Nih, dan nih pengabi di budak kemulan. Mau para abri yang kalau. Oh.
Tukang tampah. Tukang tampah. Au. Tukang goro. Tukang goro. Au. Demi si itu. Dadua ngapa kegawan. Udah liur. Mangan sik podol sik. Yen si weco widine ane podol men jadok kene. Man, Ancuk kijab. oh ya tuh orang tuh. Enak sama. Apa-apa sih memang ya? Iya, kriyon polon gini. Ini nawagang di tiang Gusti. Hah? Matur sisip di tiang. Sane mangkin Gusti pajang lunga kice Gusti. Ratu, tunggu dia mau balik puri pedakon memene. Mula sing bleh karo penyamat barekan beno ya cola. Beno mula pecalange di puri medang kemulan. Tukang sampah tukang gorok mula beno. Mati pajane. Mudiang lagi mati. Ene mirip kaden memene beno sing nyalanan pengelok itu. Nekin ilmu aneh dia ditampah beno nekin sing tadi tampah. Mangna nalar di tiang uning. Benar. Ini durus kang. Aneh tampah bener sing ada len. Apa sih ilmu aneh mau kirim mati? Oh sapunika. Taduo aneh tansi dong ngerti aneh ukur dah. Nah walau saget memen yang ditapangan jani dot lakar ngaturan bakti. Ngaturan ukur dan tina kerayonan itu dua agung gede. Benolah tras no mau ukur memen lakar ngaturan bakti. Iya nuning itu dua agung gede tekunuk kene. Sinah beno lakar sisip ani dong. Nang beno matakon ken memene. Ane prih memen sejak tina apa nang sama. Gusti. Mumpung wenten baos Gustine sane wawu punika. Jatmone sane pajang katur mereka kepuri medang kemulan. Dados rayonan ida duagung. Wantah jatmone sane sampun tua. Dikelisipun pajang padang koyo sapunika. Semalih jatmone sane nenten presida malih ngeruruh merta. Sekadi aksen Gusti sikian di tiang sane mangken Gusti. Benar. Riantokan di tiang kantun kemandi presiden ngeruruh merta. Tuaning punika sane dahat lungsur di tiang lungsur. Hah? Mangga mau rip kemauan. Hidup aneh prihan memene. Elah ado galak bener lakar ngerobrok. Kayon Gusti ngeromromen di tiang. Kemudian sing apa gue nulian memene. Mana di tiang lenten padam. Benar banyak nu hidup. Ini ratu. Nah walau kene memene mau pinunaskin beno sido lakar ngisinin. Nah beno lakar mau pengidiangkin memene. Pang mau se memene nyidang aturan baktikin beno. Yening sapunika Gusti. Gusti kayon ngeromromen di tiang. Sane arsang Gusti. Timun nge. Timun Tiang timun. Paris. Apa nyen sejawanen? Jak juang beno memene angon beno rapi. Gusti, sampun nang mawacana sapunika. Yeneng kemana hantuk di tiang pemargen Gusti ini kadi puniki. Kayun Gusti ngerom-romen di tiang. Kimohon di tiang mang ngaturang ayah dados rabi. Nenten becik sapunika Gusti. Ampura yang pisan di tiang. Riantukan di tiang sampun madrebe soma Gusti. Oh ngelas soma. Sampun. Tiang belok. Jak utang soma he beno nyakin sepragat enggak ini. Sampun api Gusti. Oh soma di tiang utang di tiang. Utang. Gusti reng di tiang. Bener. Badah. Yeneng kenten Gusti. Hah? Yeneng kemana hantuk di tiang. Dong jak badah pisan kayun Gusti ne sekali celeng wawu punika. Hah? Caluh-haluh mantan Gusti. Caro cileng. Inge. Nah. Kutang somahe bener nyakin iratu. Dijo ada pelutuk ketu tuh ngawak-ngawak Gusti nge. Kalian yang mangkin di tiang purun riangan Gusti ne. Riantukan pari dab-dab Gusti ne nenten patut diriki. Lagot di tiangnya banyak nisto. Wong pengetengan bukti di tiang sampun yang pas banget Gusti ne. Dong kalian yang Gusti napi sekian di tiang. Lo jalir, lo pengetengan. Sekali pengange dados saling jilih. Mangkin dubon Gusti. Engken mangkin dulu.
Dino sing liu lakar ngeraos tekin ukuran ini ya. Ben jebok pemendakon. Nyaknya pokoknya sama. Sudah ti jalan nang ring. Ben jebok. Nenten. Ben jebok. Nenten. Ngasor raos bener tekin ukuran ini. Mapan ini sing bisa nampian ini artaan bener. Tadi kalau gelang agak acur ini. Kena ini lakar mau beli hidup. Mati ini mulu akar pun ya. Sayang di tiang kerom-romin ring wong corak sekadiangan Gusti ini. Las cari mana di tiang padam nada saru iri kereng medang Bangga. ulang. Durusak. Ini. Aduh, beli. Aduh, tolong. Aduh, beli. Wow. Kaden bener nak jaing kena deng leng dori. Ni jelemo kok kene jelemo perot kena deno. Woi, nih, laki nih. Ye. Nih ba soma acang Tuh, panjenengan. nih somah. Soma acang. Woi Gusti bagus somah nih. Oh, mula bagus, mula nek kene. Perot Lek, kalau Nang. di cungeh dulu nih. Ya niki maru Nyen nyen. Ini pecalang di puri. Oh, tukang jok jelemo. Tukang borok. Aduh mati. Beli sing nanti jejak mati, yang beli mati tiang mesatio beli. Beh, udian nih. Dia suki jo lakon melain sing pungun dewe kal mati. Si Jona. Dia cang ferot nane. Cang nakal membela kurang cang. Siap. Hei, lang. Ya. Ini nah. Cutak jak jok tegol lieu makan ado. Jok niki. Hei, lang. Beli hak. Jok niki jok. Nah. Amat cemah hari yang kali nen ulo dan dong meilahan manjicang ulo. Udian, Nang udiang dan ni rame uling duni ini. endan magupa-gupa kang endan. Dilakunan ko. Dilakunan na niya kalau. Kau laku macebur marah nang kali. Wikan gusti. Ah, Jatulo lang gusti dan yang kalau. Pas kamu muluk-lukan nas nih. nas na. Pikas cini ya, nyenas nyengci. Nasi tiangin lokin. Gusti muluk-lukan kan dan. Wagang di tiang. Sapo sira sane kumanti ledang ring sikian di tiang. Bapo pengabih masih uli medang kemulahan. Bapo nama seremeton ke dane to nene ngebek lo maro nak kengken. Unduk lo ke wanan magebe-gebe kan giring dane maro. Sapo niki Gusti. Yen wanda sapo nika patut dane pecalange riko reng puri. Mulo dane awanan mapamit uli puri dia nak sumangup. Ter ngejuk banyak. Mendang kemulane kar katur ke puri yang ngondor ayunan gende duagung. Yen kemana nalar antuk di tiang. Dados patut nalar pemargen dane sapo nika. Kemudian patut orang lo nak kengken unduk. Riantukan di tiang puniki. Kegebeng na pacang katur mereka kepuri medang kebulan Gusti. Mun sebagai saudara Yen kemana nalar antuk di tiang. Dane nak ledang pisan menrebe pikayon ring sikian di tiang. mun kemudian nak ngejuk lo kermati angel kal katur kepuri kal misi ledang. Dane nak kayon kalau meromen di tiang manggon. Oh, Dane. Padang. Dane sumangut kanang kabang lo pangdo sengkalo. Man den dane suweco ken lo apo arsang dane. Tan. Kuentan pisan sane arsang. Man manapo. Titiang tan Titiang nak kayon kerom-romen antuk dani kemon Gusti. Oh. Titiang mangda boleh kocak ngatorang ayah iri kereng puren dani. Di jeron dane na dane sugih. Gelebak dane suro 15. Sugih. Pasinah lo kar kene kain ngayah nebuk di jeroan. Mengayah ngudiang. Sapun iki Gusti dane nak kayon ngerong-romen titiang. Kewanten titiang mangda dados rabin dani. Iya nyebai.
aja. Nyepak. Nyepak aduh. Nenen beli benar saat bilang ada peparuman ido dua gung nih Kang mekarso panjak beli mege beras mau pamit 5 dino sing mau balik nangkil ngaturang nang apa pitung dino meh konen masih kekini gaya aku do subuh manang kebang jelemo ben mau pilihin nilah go bane maju sekonden katur kepuri beli malu nunden nang ayah di jeroan liu man ngang kabang bah dua kia cara ngorok siap sekonden metampah misi mau bongong malu agrete kan Kengken. Aku do man ngejo. Pat. Ae ngabat cinampe nih om. Yen ado nak nyongkok, yen ado nak mesapot, dingin kaden cito. Dona beli kan ngelah perahin cara beli sing nih ongkap mesaput ilih jema kaki bane. Nak kenang. Kenapa ho? Yen ada jelema masadu ken ukuran cidadi cai nampenin. Kena cai mau pilon ken jelema dadi. Kena cai ngilon nyaman cine beli dadi. Nen Kalau dinilan undoke malu tuturang nagen lo bapo nak nepukin na tugal undoke nak nang tuturang kengken jatin memen jatuh memen jatuh Ratu kadang bongolan nih kopeng ngirakone ya. Sapu napi Gusti? dong lagot yang itu kan layak tanpa tulang elah benyilakan masadu kena den benar elah kengken apa di masadu dini menggalang-galang nak yen sing benar benyungunokan ungun dia cakap Nah, kesalahan nih. pede necang pede ini pengawang Oh duka Gusti? pede Oh yang ditiang adi meleep kamu mai kadan Gusti ditiang lentan pede. Samponang bobab Gusti. Sampon api dia bahas Gusti wawu. Oh layah ditiang tanpa tulang. sing mau tulang Oh aloh hantu ditiang mesadu tawi matur yang semeton Gusti punika. ken kena nyimatu rela Inggih. Rianto katamat ditiang kelangkung Gusti. Yen yang layah ditiang punika tanpa tulang. Men yen yang lidah Gusti punika metulang Gusti. hah Maya lidah Gusti punika metulang Gusti. Leung maro ketarang layah ya balik lah mana kengken jatin nih nang tuturang lo Nggih Gusti, sampun nang bobab kelangkung Gusti nggih. Sekala Gusti drike wawung ngeremeh tiyang. nyir bobab Gusti bener bobab Nggih. di kengken Rika Gusti ngeremeh tiyang. Bidang. Rika wawung. hah Rika. dijauh Rika. oh Nah, tuh, sampun pirang Gusti, nah sampun nika Gusti. cara tupeng pajak kan sah kan gede yen subuh karao pesawat jak cunyan jemaah sengengal misi penyat kuat baonge ao payu masih alik mun kengken ngawat takut nih malu nyaman cine aku mawinan dia ngepeki memen jantung Nah, beli tiang bakal sing metakon jadi kalau jumunin beli bagus hari yang kalau beli menapu awanan beli dadi ngebek iluh marone ratu bongahan jelemo marorang bagus kayak panggal pengijang nih enak Ih, dados linga pisan bungut dane wawu kenten. sakit naji umut lingah petang mentok engken awanan beli dadi ngebek ya mah mawinan beli ngepeki memen jantung bas dot beli nih keliwat aduh teh bas keliwat bayun beli nih keliwat gede bayu keliwat gede bener sing dadi penabo di dia sing ngidang apa di dian mesiso bayun beli nih masih so awanan sisan bayune kemo ken men jantung kok kingsan berdua lo mana pi barang pekingsan maro Tuh Gusti titiang nentan kurun udah di sing bani Tuh titiang barang elane jaja Titiang sampun kenten. ratu keto polos dane indang-indang kingsan nang dane barang dane blok lo kok riang kali maro kena bencang nampen kena hang cine ya yen kene gelang agak lacur cine lah unuk kene cutat lakaratur beli ke puri yen ide dua aku ngarset kena tur beli ne cai bangga tiang karmati cai mati kalau segar-segar nyamo mati kengken nyaman cine hari yang kalau masih aku cine oh beli karena matiang beli nyaman cine matiang nah lamun gitu lan ngelang agat lah cure yen atur beli arsenido beli ya hidup di kengken widi atur tiange arsenido patok kaluning ang masih unuk beli ne meletang nak lo tunden beli ngayah cuma iya macam-macam
Ngudiang jang melak lo orang cek. Nah, jang kau puri ya nih. Nenek teh bapak ne dadi blok pesan. Mirip sing dingah bapak kengken pi kayu ni do agung sing dadi tunain kayu ni do sing dadi pungelin ngarsang panjak. Sai kar kanggon rayunan dadi dini aja panake sing mendalam-dalam pi anak kok. Nabi ciciang sampun miragi niki netan mang di tang mriki. Terus rencan kena ngalangin perjalanan siang. Subuh karuan kita jenis sing kisedang panah-anak. Nabi makin sira bos Gusti piana. Meni lo sing bapong lah panah. Oh cucu deh dia. Menyen kajane. Basanget san menghina. Iya tuh menyen nih aja. Soma siang. Kekuranan nih. Oh saja meme nih soma ke bapone. Patut Gusti di tiang wantara ben nih Bu. Duh ketuang ibu memunyi aing cara waluh jit iya bunga ina. Malah loh kan gak den panah ka jane. Meme nih makisi duli dini. Bapak liu sanu hitungan. Apin dane megedi jani karuan sing cap. Ben jahan bisa ngabol limola cilemo membulak karo melatang ibu kaki jalaku wajah dak dua. Kijo di tiang patut sane mangkin. Mai bapo ngatuang ya tangkil ke peseraman itu di wana keling ngaturang ibu. Peseraman. Oh yen subuh kemo bener sing ado nak bani kar ngalih meme nak kemo. Gusti. Pesramane nih ke kena anak mesiram. Apa pun anak mesiram lingi ido yang mahoyati. Genah podo tongo sana nunas ajah ditu. Ajak koran nane me. Inginya gendang Kayu Gusti sane ireng. Nana bapo ngatak kang kemo me medo. Ning sampun ikalan dilanan. Sar, gengken kayu di dona Ki Agung nih. Bobok lo rasang ibone dini di Yen waluling. ketek-ketekan kudang bulan kaden semua kelone dini dewek nongos di peseraman ngiring ida. Dan cang sih nyap kalau ke Bali ini tuh. Waluyane cara buka tegul rasane pekayun ida dini. Buko tegol. Bener. Nah, nih. Maro cang ngerti. Buko rasa tuh aja ini metegol itu. Man, Ibi sing itu cang. bi kali apa? Jam 2 nyoriang. Kelinsiran. Sing hujan balas. Oh, sajan. Hujan balas tuh cang memon di amen gedong bedajo. Di sareane daja. Man kengken pukin cai ida. Ido dua gong istri sarang rakane mau jahitin itu sambil bawa bawas-bawasan. Man dua istri semula asin nak istri menjadi jahitan. Dua gong gede pemekas nang udia itu cara Barang suka itu. melinge. Banyak nengket. Jangan nungci busungan. Seret ke tengah gedongan itu. Nyen ke tengah gedong. Dua gong gede. Dua gong gede lu mau ke tengah gedong. Dengar cang nulit di amen gedong itu. Ya nadi mau kita main ake gitu. Kita pernikahan itu nih. Iya nadi mau kita main anaknya kita. Jangan busuk kayon itu ke tengah gedongan. Dua gong istri. Ini sarang kalih menjadi tengah gedong. Tuh budak kia. Linsir-linsirannya mau kita gotong royong banyak aja no. Terus sing cang nawang. Aduh saya kirakan buah di beruah. Aduh gitu. Di jam mau beruat. Di tengah gedongan. Mana ado nyen cuma ado. Dua gong istri. Pesin dah digigit sing mirip no. Tuh boy nak udiang tuh cang nawang. Aduh. Yes. Digis. Aduh. Sar. Agak cini nga. Yan didadang magawan das mirang amat lagas. Casi. Sekolah dongorto. Dongorto. Cang aja cai nawang. Yang nukne ortang lati ya. Nah, foto tang. Ada begitu gede banget bos lemah deh. Aduh. Berdewa kemangkin. Iya.
Bodoh. Lagi calang siap. Sing mau cano dalam. Umah. Napi jauh. Taran-tarane pedang apa Napi taran-taran pedang. Nah udah nih kedong baler kandos aduh ya. Aduh. Nah, aduh bidang. dibi nyoriang. Jam nyoriang 2, jam 2 nyoriang. Ente malu sepa nang sebakal kedek. Napi sepa nang bok kedek. Tar, pasti ngebat nih ye. Jang sing bonawang nih gitu. Apa kalau orang kemarin? Tapi di jang. Aduh. Mau lang pamit. Apa? Cina mau pamit ngalih tukang. Saja. Serabi di jang ada tukang. Ya pamit tuh. Jang suruh ngada tukang. Tukang apa? Dipandruin nempak. Nyen ngempakang dipan bidang. Nyen ngempak kang dipan bidan. Dibi jam 2 nyoriang. Napi karya riko dengan gedongan. Kengkeno. Beruang. Ada beli. Benar. Kita ngangen lemat jurengan ipun rera, jurengane sigar riak dan ampun. Deseng tawang ci duren sebeliwat nasa. Kanti sebong mayang, wastu sebong kek ngudiang bengang utiuk. Jadi yang durene mayang sar. Ingin. Namulong kek jit ne. Oh saja. Belah jitnya belah. Tare selot kor dewo sarang kaleng kek ne. Tuh sebuah di ngogek si barang cak ruah. Geni tangan yari. Sangka lah Kata Eja saya gombok duren sama itu. wah, jalan mau ngawal. Kan tungeng kor dewo jet durene pang bolong ne marap ne. Bah, Inge yang pamit si kaya. jalan mau ngawi kan. Sujatine mula sukah pendilakan ngangsa pangidewo. Kadi merawat-rawat di pengaksian beli lemah dari bantang paingetan petang serta tebakat ipiang beli yang ada dewadi. Nah kuala tonden semekan tur pasti kebeliman membawa santri ngadi. Nah kelingsir ning awenang kadi likat untuk beli. Nah makawanan mangkin melarapan sewale patre ne kawi beli puniki ne suratang beli dumadak arse ledang dia nampi nanti. penyeruane mungkek benglah gaya jelma cenik dayane liu pantas beperirat cara tiba sidam lama senawang nak sekan teman kubel awas teka bencap nak pingsakan nas nih pegang idewu nampen tresnan ini
masa tenuning inik. Ya nak sedang mudiang nadas kukul. Wan penampura yang sekian tidiang. Yukti, damangan kadi mangkin. Tidiang tenuning beli. Kan iya neng kadi beli. Rida kalau nak udiang kan nadas kukul. Ya nak sedang santap melajah. Nulis ingyan mace. Dan nadas kukul. Tan, Kadi linge beli wawu. nggih. Nggih. Oh, nggih. Sebangne pangus. Nih pemadan nggih melinggih. Nggih, malih nak udiang kan nadas kukul. Ya nak sedang ngarepin boga. Ngajang ya temerayunan. Talar dan nadas kukul beli. Patut. Nggih. Wah, bak nggih. Walau laksana demen ngugul. Malah keadaan penyeruani mongkek marah. Tapi Adi demen ngugul beli. pidan tidiang koleh ngukul beli. Man, awo dugas beli melinggih dike sedang beli syarat nulis jak meklepot. Napi mekelepot. Kaden sire Napi bantal laman lengan di bawah. tidiang tenruan minap ipon penyeruan. Napi penyeruan man riki wau sire. Napi siro. Tugas nekap penyiakan beli ne. Nekep napi. Nekap napi bulak balik napi. Mangkin dumun nge. Mang do mejantan antuk tidiang. Pidan tidiang koleh nekep. Wau riki sire. Wawu. Wau balik. Jawab beli ngeriptone. Nggih. Wawu nika. Patut. Ngerago. Nggih. Wah. Adi senawang nak syarat beli ngudiang niki. Tidiang sampun uning. Yuk disyarat kewentenan beli kadi mangkin. Dados ya ning manahang tidiang. Matiosan pisan. Sekadi sampun beli ngeripte riki. Dados kadi mangkin. Nembe pisan. Kadi sumleng beri. Merektani riki. Menawi dados tidiang uning beli. Tapi jo Yan tumian ni dia metakon gedo sing sebab peragat. Nah, Adi mang dauning ya. Patut kali bawa si dewa. Iyan sayang beli kelawannya sampun lintang. Wantah kekawian beli mangkin niki sampun pini. Utama tur saratang beli. napi malih sapunika sedang baca kepisan. Nas langkung. Gedemun. Saking melat mang dauning. Nggih. Wantan dan ada si Chandri nak siosan nggih. Nggih. Listen. Awas. Adi konten mang dauning. Tenaga sira beli. Cepos manten selang titiang ya. Malih cepos, malih waliang titiang. Ambil je malih Yang cepos. sampun adi kadung seterus sambil tun kenapi. Kemudian titiang ambil dua nak tios. Dan malih cepos waliang titiang. Nggih. Lurus sang wajan. Nggih. Sampun mriki. Tengah saja nanang geras pacau. Nggih. Sinagedak teko. Beli. Terus nu teken adi. Jangan cemburu saya. Selemo. Saya ada apa dua? Adi. Nah yan sapu niki dados ngresep beli. Minap sampun wanah idewo nyingak nap kebeli. Makawanan saking singit idewo nungdung nak kebeli. Apan tan rasa wenten kepariangan ang idewo ngentungang kekawian beli pinih saratang beli. Inggih. Yang sampun sapunika napi kan tenangan ang beli riki
belinya dia pacang pamit. Kuanten mangna boleh pacang matur muni ngayang rinten kelingsir itu yang pegawan ajeng. Edangang beli pacang pamit aku. Pacang kaon saking ngriki. Man, beli ngudian iki namna pede. Pi. Udiang ana menak pede. Awenan didang pede dikadi mangken. Sapa sira yuk den saning awenan? Sira ngerana. Sira ngerana. Napi sira? Napi sira? Beli? Kudiang beli adi. Kudiang beli. Dan sanja rumah sering anggo beli. Iyan beli sebenawang merasa kin dewe beli ngudiang ben membalik metakon kini dewe. Nak mula pantas. Biasa kentan beli. Nak muani. Angono nyaruang congane. Perjani bebalik kuri metakon. Gayane kentan. Iklon sampun tawang ditiang. Nang mangke dumun sampun sasem mengadu ke. Pak Yang. Jatine bawasang napi ning ranang duko napi. Napi ning ranang duko. Wah. Perakat bulak balik napi. Nang Bang. Wah. Mara soleh. Soleh napi ditiang. Menwaun tungang. Mangkin membalik nas. Bang Yang. Bang Yang kepelak peragat Bang Yang. Kepelak pagat Bang Yang. Napi sira ning ranang duka jatine. Napi sira. Niki. Cingak sewala patron niki. Iya. Kudiangken surat. Kudiang beli. Tanya sapu napi angat titiang. Ares. Pamekas daging sewala patron niki beli. Oh. Indek napi je. Beli. Yenten teh iwang untuk titiang natko. Minap niki sewala patron niki. Pacang picayang beli ring petagon beli. Iriko ring jambu warsa dwipo. Dan sapu niko. Apan medaging beli tresna kenadi sapunika? Nggih. Oh. Iya, ijo mereka. Terus sing kanggo beli itu kengkel. Man. Beli ngai. Beli nulis. Beli ngenang. Ndiang dia sangat lakar. Apa? Tapi sing kanggo beli kenten malih pisan, malih pisan. Gimana malih pisan? Kengkel pepekal. Nek, Nah kenapa niki? nak kenapi neng. Beli sing resep. Boseng lai. Nggih beli. Wawu yuk titiang rumah sereng dewe. Iwang titiang kuanten ampur ayang pisang. Yuk dia cekak diwacanan beli wawu. Beli medue sewala patron niki. Beli sane ngerikto. Beli sane medue kayone sane ngahang beli riki. Raresang sampun. Tapi malih niko pacang ketagon beli. Jagi raben beli ukasan. Raresang. Ah, sampun nak gelis duka. Kemauan sampun niki beli. Riantukan. Titiang kanton eleng jema semeton ngiring beli. Nggih. Sampun niki. Titiang. Dan je uning ring tatu wedanan itu. Ketagon beli niko. Dot. Yeneng yuk dibeli ledang. Nikahin titiang. Sapa sireng mungeng pesengan doni. Oh, pesengane acepang beli surat punika. Nggih. Mangda diuning mepesengan Sira. dia Iya. Larasati. Dia Larasati. Nggih. Yukti. Dot. Dados. Dados. Patah sareng wastan titiang beli. Patang Nggih. Bang Yang ampun. Mantan Bang Yang sampun apa yang? Oh, Yen rasang-rasang beli sejawaning patah ning pesengane nggih.
Makasamine patah. Mangke sami nika nang bosang. Ah. Napi sane patah malih. Upami yandara ring pecang-cangan pengadak ne Yadi sapuniki Kadi titiang pengadak tetakon patut yandara ring tata wedana praraine Yadi kadiangani dewa Kadi titiang talah. patut ramut idane Aman iki. nggih Sapa niki? Tetakon pripun nika? napi Meduhe aja busana kali titiang mangke. busanane aduh dan wenten simpang kadi puniki sampun Yukti. nggih Sampun nang mengkekonyakan ring titiang nggih. beli sing mengkekonyakan Napitan maka sejatine raosan ten wenten kenten wah ada kendan nang kayone. Dija wenten perang. Nak mengkekalih kesamene patah rau ke pusanane mangken. Wenten kenten. napi makawanang makasamine patang nggih Iki ngawene duaning sujatine tunggal nika paling siki sing bah sing resep kewah sampun iki nggih. Yukti ten resep ten titiang. Pemekas mang dedangan antuk beli. Yuktene niki sane takenan titiang. Niki napi dake sewala patene tresno teken adi. Adine niki sampun sane takenan titiang. Sane ken niki. adine niki Nggih, niki sampun badah. badah Jang pamit nggih. bah isi beli nggih pangsekan Nggih, nikane titiang beli. sujatine adi niki Nggih, ten wenten sios sane ken. wantah niki sampun gamel beli Niki napi beli niki. niki sampun Napi beli. adi Terus ten kemana antuk titiang? ten wenten sios negumanti tresnain beli negumanti aja pambeli surat puniki ten wenten sios wantah angan idewadi Sekian titiang. patut beli sing resep adi dados kadi sampun tuduh kawi mawiwilan kawit iseng-iseng dewa ngarsan tulungan ring beli jaulian iseng-iseng nulungan dewa kuantan suweni ngasui ri sampun jenak iri-kiring pesraman wana keling wastu rumaket nulut beli kelawani dewa tan sida pekat kabeh punika rasang biadi nah inarga mambli dewek beli kadi ipuni lelawah ngelelana ngumbara saking jagat jamu war sedwipe kandugi serau iri kiring pesraman wana keling wenten punyan bingin benget samah pohipun mekuar ilelawah dot ngelantingang dewek nunaswecan sang nuenang pesraman puniki utamane ledang ngarsani dewati napi kiminap adi ledang pacang nyayuk nampi tresnan bini wantah adi sane mutusang adi sane nyantenang mutusang beli ide nunas kadi pemutus bawas adi Dados kadi kesengagan mana titiang. Ari sampun titiang miragi. Sampun api ten daging kayon. Dan beli tamangan kadi mantu. Sampun nanggungan beli salib arso. Waning mana titiang kantong sung saya. Napi ke yukti punika. Dengan beli madwe kayon adwa para beli. adi iya diastun sampun lintang beli senang magaguyon kuantan sani mangkin napi ne suratang beli napi ne bawasang beli wantan nekeng tuas kadi punika kumenyepreng kayong ini yan mina video kandon sang saya napi melet pacang mungtiang ngiring
mangken sampun jantan nang adi. Adi. Tan sida rasa beli kacang pekat ring dewa. Titiang kawan sampun iki. Ares Ya mohon sampun iki. menapi Titiang kan jepurun pacang mutus sang memangke. Waning beli sampun wikan ring kuentenan titiang iriki. Titiang kanton ruwen itu anak lingsir iriki. Sampun apiang titiang beli. Rasa nyalek anak titiang kacang matu ngangan itu. Yen titiang memurung. Rasa kawan pisan pemargine punika. Sampun apiang mangke. tan singsal napi bawa si dewa kadi punika ring kayung beli makawanan melarapan sewala patra anggan beli serana namangkin yang gumanti anut ring kayung nadi ngiring ring surat puniki ingkupang tunggalang kayung beli kali dewa laris sewala patra puniki aturan itu nakalingsir tan puput nge Dada sukti pemargi becek pisan punika beli. Kemon beli. napi Iya neng aman iki manahin titiang dereng puput dereng men napi daging nikiran maling napi malih niki kayon beli sampun wenten riki mangkin mangda sarang-sarang mana titiang tawar mangda wenten iki napi dagingin malih niko sane daging sampun iki beli terus ngadeken adi titiang iring sake wanten beli patun matur ngidayaji yen daging maling iya utama dahat beli satinut nakwanan sampun angiriki garis rauh parakan penyeruan gugola matemantan puput bebawasane kayon beli sampun api ngiring rara ganasane singit dur becek dan wenten sios iri kering udiana beli sarang dia mah kalian kuantum samilang nantamin keaslian tamane cengih iya jangan tangiri ngiring kangen kena ningalin penyeruane ya lumongkek tuah ya penyeruan pedidiana sing ngadelenan buin nuju rainan angar kasih bodoh kliwon tumpak nuah anelen-lenan ya kanti ke tengah lemeng megadang ya menjajahitan uyuk munak nak dia ngumi kedidian di Jakarta buduh sing ya buduh lo beli nyatuang unuk lo pemekas nih man tadi dia yang satu angti tak kengken lo hah yen tadi pengide beli kangwang yo pekapahin mengadang kengken ye tuh dia yang megadang sembilan petang kadang barang-barang aja beli barang-barang nongosin lo sing len demi cinta nih ye udah isi kedo terlawas ini kita dingah beli truno-truno cara jani man tuh tadi beli ngapa besok nak yang kena beli sing ngorain lo ngurukan ngulat tipat lo ngurukang beli ngulat tipat nah lagu wani-wani belajar melatipat beriang lebih bisa tapi jalo bisa nuju lo repot beli lantas yang bisa masih ngulat tipat yang tadi beli nih malin ke kain lo oh gitu kena beli emang tipat apa beli tipat apa tipat nasi apa mas kalau belajar tipat nasi tipat apa mas paling malu tipat malu bisa menang tipat malu ngaruh tipat nasi tipat aloh paling aloh ngai nah paling malu tipatannya tipat apa ya legan lo he masih pak amat bisa masih pak kasih pak nah bo ngai song kalau besek hah ngai song besek ngai song oh
Wih. Sing tadi jenik kang songe lupa pas kedo geden song luar ograk. Iya nek gede sing teman beli. Jenik kan anake. Gede. Oh, nah jenis-jenis. Ah, monto sing nang luang. Ba. Ngesong bensek. Adi liu san mi si song. Aduh, ang cerewet saja. Nah. Weh, amul ba. Song ene, bukan. Hah? Udah guyusan guru neng numpuk kang song urung kang murid deh. Nah. Mau ngamul mau. Bo. Nah, subuh mau tumpuk song aja nih. Nah, nek kenyir nek gisi celapang. Hah? Nek kenyir nek gisi celapang. Weh, Hah? subuh kenyir bagi siang benjak mencelap aja ya. Luwongan yang gisian. Nah. Aduh, celap. Oh, sing tadi. Ngejar liman beli lu. Celap. Ada nake. Bo. Nenek neng lenteng nek jemak gisi celapang. Neng lentengnya lemat loh. Lemot sing gisian. Oh, suka ban belinya lapang loh. Oh, mila leklak-lekloknya kan macelap lo. Gisang nak barang lo. Oh, gisang nak lo. Ah, gisang lo. Ah, macelap. Oh, dadi tipat lo. Beli mula saking resep lajar. Kang ojo dua guru neng urukan. Para cepok ajen bisa. Iya. Weh, tempat apa kayak gitu? Basikan. Tipat apa kayak beli gangsar. Oh, kaden kayak jak luang nembles. Lo. Hah? Bagung gede lu ngomai po. Ido kalau mai. Subuh paham tidak? Pian kedo. Tiang kalau makiset kalau nah. Dia pian subuh ida makawan uli ini. Uang set dan tiang. Ajak man buen lajang lagi Nah, pak. dan aja nah, pangaluhang beli ngalih. Kasih dekat ini man boy dewek ngapalin muruk pencepok ngaisong ngaisong buat ada song aja nih tumpukan nah nek kenyir celepang asal nek kenyir mesti celepang malu. Nah, ini lemat neng lenteng adeng gisang. Nah, ini namanya tipata. Loh, nah. Ayo. Cara guru ngajen murid kelas 1 tipat taluk misi ngelenteng misi kenyir apa tuh? Niki tutuk busungnya, bongkolipun tutuknya kan kenyir. Oh, Ki muncuknya neng lenteng lemat. pantas mula tipat taluk ngidam kena ban sing misi ngeramal. Iya, yang sampun wikan tidak nawa umuruk ya. Jangan sejawa neng tipat taluk. Nggih, Ni sanang pelajen win anak napi? tipat nasi. Tipat nasi, Nah, bat bubuk. Pesan mentana. bubur sagu ngolongol. Tipat sidapurna. Wih, macam tipat. Tipat lepet. Tipat lepat wentan. Tipat kukur. Tipat kukur. Tipat gong. Tipat gong. Tipat kempur. Tipat angklung. Celok kodok. Nah, para kane gangsar wa udua kipun mengharap tipat. Tipat apa? Tipat linung. Tulang linung ada. Nah tulang ditiang tipat linung. Kudiang ulah tipat linung. Tangan panggil ditiang. Kengken ngo. Limat kendang nipun nering jeri nipun busungnya. Bleler aja mau blelosan. Blender. Jelmo jadi sisil. Jangan malu. Nggih, piye mentan? Kayang tumpak ini. Sing tumpak. Tumpak sanes karo klion. Anang. Nggih. Kadang si barengan odalan di Banjar. Nggih, tan nampak sampun. Nah, kayang tu amat ya ramene kena kepura. Nggih. Seni kele Do truno Truma bajang bener.
Aduh meseh saling pebungahan. Wenten ngayah mekidung. Benar mau menet. Wenten ngayah Amal. mau kamal. Au, ada memunut, ngarejak Amat rame nih. amat. Ya kenten titiang ya ke pura. Mudiang Singapura. Lak mana titiang. Udang kimona siki titiang menterbe. Nabi malih saput titiang jak hadi lekat. Ban sing ngelah penganggo-anggon meseh Nge kimut mana titiang dipal-dipal titiang. Man bener sing ngelah sing belian ai boy. Numas nabi yang numas. Mentan menterbe jina. Oh, dipes sing ngelah. Nge, titiang belah siu dan titiang Namai Pak Ibon nggih, Bang man. Ini ana tuh. So, 2, 3, 5 ping 3. Nih, 12 nih. Makin sak mangdo jantan untuk titiang. Moles tali jina dru ini titiang nyelang. Sing Bang sing benang-enang benangon mulian, ya tunas sejuang membelian. Lunas titiang percuma. Nah, Bebangyang besakesan. Hah? Moles tali lunas tina. nah, mumpung go makan kami deh. Nah, Dan juari titiang lunas malih bangyang. Bangyang. Karena yang gitu, igang sabang bang tengah. Jalan bangyang. Hah? Bangyang. Igang sabang tengah. Dan bangyang. Bangyang. Benar kiring kantong. Oh, sebang dia. Tangan mumpung syukur dewa specer yang titiang. Mang no pisan pejalan titiang ke pasar. Yeneng titiang numas destar ke kalih. Boleh jadi 5 kali. Udang nih kengkeng kena dia. Udang batik, bapda kunangan menjenukan, wenten kelayuan. Udang putih pemekasan wenten angin ngaturang bakti. Tujuh undalan ring pura. Bangus adung tuh. Boleh, man, man. Yen sabut, boleh 5 kali. Put kuning kan yang Oh, nih turun. kuning ketoron itu. Oke. Beh, keumpal misi tepi man. Lo kumpal tuh. Pernah. Tiba-tiba titiang